Dia usah apa kasih di lang di Pak dalam Islam. Belai malam tahu sama belai susun di betul di beliau. Anak dor susun lalu tahu betul di beliau. Balai maknanya yang berdiam balai berdiam sungai yang ini sungai dan dulu lagi lalu cukup keskrip. Ada kemudian sudah film keskrip halai pun dulu lalu keskrip kami hantar kata kami daerah maka live macam ni kayak ada pada di macam ni apa yang sekian ban dia ban dan kalau suat ini para kasih lagi kentang ini pergi ke kecing sekian ban kentang baru buat bambang ni kerja beliau ini kemudian kita presiden juga mulai sakit yang ini kecing ansim juga kecing kerja jadi dia apa kecing fang juga semua kalau kampanye ini juga kata responsibility kata choice namar belum leader tadi ke choice kam dai bancak keluar ngene kam dai ke position pemamaang bapin hak rekat penong leader. Being smart is not about having a degree certificate. It's about common sense. It's about common sense. Kipun ki doktor ki banga poye syongkai, kipun ki kena LLB, kipun ki kena ki start sama poye syongkai. Ki start pelat tambah asosiasi kalau ki start tangnya itu kan kata ke bang asosiasi ki start tangnya itu ke bagian kuliah, hapok jabir pada nil, jabir nil. Tapi cek tangnya itu ke pang baik ke bagi gilet kuliah, kata kamu jangan toy, kata kamu jangan toy, apa piwat yang start, kamu dah datang mengenai kekot dari kepada kamtam, kekot dari ke weapon ini mila can use anytime, anywhere. Dan ia kendu ke situation begin hab use per kekot. What if pet ke pertai menta uai beli pi sepang kekot. Kadai kanita common sense. Kadai tangkane ka syong apibat lada pi bendat namar hakajabir kajami sengap. Midan kan gawai kajabir tambah hapok kata kajabir dan kan mau kadon ke conscious mind. But the subconscious mind, kadang kebadan syania. Kata the subconscious mind yang cuba tahu bikin dia. What lah dia meniru the subconscious mind yang kita terekam. What dia the subconscious mind kita terekam. The subconscious mind kadang kemainan kebat trigger dia. For example, tentang kibriu balik transliu. Conscious mind jongki kalau lambat totally out of the image kim nangshu ban pendekam ke conscious mind ke jongki ban perkat ke badai kata kalenti ke badai kim nangshu dia tu te nanta sakawai ke mau leader udai banyo ki big ideas ki idea ki bahek but udai bandon ru yang kamen siempat ban execute kita ki idea dak cuba bekai ke banga kelina kuntakan de manu tahu leader hak perspektif ke jongki nakal liang ke jenggut ke jongki pimbut leader udai uai hon barang itu leader uai tambah kata ke jengkeli ke ba nakwa bantu ningkong ba tahu leader ba kejingbut ayu ke syam ta kejingkeli te ladam dan bajuba leader udai influencer lem ka influence penumlah penung leader lem kejingnang kejongku bentuk keta ekimen siam jong kibriu jong ki parakna parasama minumlah penong leader kan ka influence
Kabalik kong yung leader kae ba unhapan sedang kadebet nalade ka change nalade ban change lang yakibai pa hoat ka jinglong ka jong kibriu kinamla ban pentelan henry ya ka mindset ka jong kibriu pa ni dangla ban ya pentelan lang ibai but leader dan kami equality you hapo jong leader tambah orang leader udai ke leader tambah ke quality you kadan kam hapo leader ngam bantai leader dai bandan ya ka vision kata ka jing i jingai ndai bo leader ya itang nani amstat ni kalakut ke jing i ke joko leader dai banyak isya tai tanpa udai bandan kata kamen siem ban perat ni watla dai bon haprat marwairu on hap lakahap kenapa kiwei kibana dien pat ne kibaret kiyo i ban kiyo siem na utau leader balak perat kita kelenti ban kinyabut dan kita kitin cak jengku kata kadai kawai nanta unhap perat marwairu unhap lakahap kenapa kiwei kibana dien pat ne kibaret kiyo i ban kiyo siem na utau leader balak perat kita kelenti ban kinyabut dan kita kitin cak jengku kata kadai kawai nanta kabaa kabadal kamu leader kadai bapun let but explore dari kita ni unexplored parts udah penlet penci penbuat ya kita iba 4 dan bawati 4 dan bawat kita ni unexplored parts yang jom kaya jingan di jom tahu leader sakawai udah bandang kata kemensim jom kajinglah kajingnya kajinglah kan accept lada usyakran mahana usyakran sediru dai batau udai belum open minded ubrio ubadan ya kajing berhat tadi kata kajing kotor jom kata kajing ke mindset mah lada udan ke mindset paling kot tangkat diri jual te kamdan jimentoy dengan leader tu lada mentah cukup dan kawan mengenal pite bilang mentah I have to accept that they don't accept toh malang mentah kaibat nakalian macam pidan batong penganlakai dengan kelai tak kejinglong kebawah pi tak dengan leader guys umlah leader menang review dengan tak niat ini itu tak sudah menang mentah leader lada leader orang mentah dan kelam negara lan kan kelam udah balak pan handle dia kata failure management lada leader umlah pan handle dia kata fear plan pasang hatna Sudah lada umlah pan handle jadi failure management dan pasang hatna nanti aku benar. Lada umlah pan handle forget about the numbers. Move on. Forget about it. Kalau pak pelan you. Nanta leader udah berdan ya kan seluruh courage but take a decision. Lada leader umlah shimnya karai umpat day leader. Lah ketika karai ayu. Kapag sawan min saya pen. Kebarai kita kanlam kita. Ya kapag sawan siapa? Henry kanlam leka kata kami syahir tidak lada hamla lada himla bagin yashimnya kata ke decision kabani mabagi syafri tak beliau kebangun kumdo
Mana ada sekreti? Kayak bayar nak, dia nak melamai ni kan? Kawai, kacakan riu ni kayak nak, misal ni kacakan riu. Dan bayar nak menunda. Dia nak mani, limbajong ni, kacik trailang kacung ni. Nanta de leader about trekam, kacik trekam kacung kena dalam transparent. Umlah beres gendam, long lidah pun ada buat beres gendam. Long lidah pun ada buat beres gendam. Kata dalam transparan, siapa rakyat dia benda ikan yang terakhir, naik terakhir. Dia benda ikan, kata kucing itu, kata dalam kabian, lada kabian lu, tengah biang om, lada kabian lu, tengah biang om. Yes tu Then entah satu way kuat dalam leadership is not a position or a rank. Leadership is not a position or a rank. Ini kan syaksi itulah. Nah, syaksi itulah sah. Nah, syaksi itulah. Nah, syaksi itulah. Ini macam ibarat ini syaksi itulah. Nama